So hello everyone, welcome back to my another vlog. So ini vlog selanjutnya, nang dari Bama. So ini vlog selanjutnya ko nani kijui damji, mana ani sam evening walk ya di, mana tebok terai mana Halloween lo ha, dak penyi tulong tangke. So hadak si evening tea kijui nani ko sa, so lasi non kibar po pulo, so bang non ari keng cingral bom lo, angkur bang non semi perang lah. Senon handa pangtang epo, ladak pencoy pe ulai pe populeja. Oh, la tuman ka paman ni di ekdom ka plung lok nang po. So mana chito nang dien tai. Senon la than coy lai ulai pe populeja. Inut bari ke jing roi lo inut ba ke no se make prang lang. La angkor ke di apu pan lok lok pania mane dam nang thunoi dam nang kachiru pen kaninji pen lok lok ho ke dam no te kai ta apu pan ke charne pono lake. Where are you going, Sasto? Angkor. Api le dik, api benar. Oh. Ayah. Lalu kadang po? Hanuman Chalisa. Hanuman Chalisa. Lalu sersu kadang po? Hanuman Chalisa. Lalu nanti coba. So non finally adim bang kenang le ala jo. Hoda yani kang sam long te gari nang thapra nang jui pono Hanuman adim long pupu di. Ala tu me aja chini ni la Hanuman ar jab tan me di la se Hanuman adim bupule hai. So adim men ke shandhare short pe di. Ape non certo me exam jut ape man next sam ni ke la dang nang ki jui wan phiet lo. Ala tu ma join ni tum dan nang jui long ver le jo. So la da ka wang ver bang ke di hala Hanuman murti thek long lok tin me titi amasi la phan long lok tum ke apa na Hanuman phana ning do hadi Hanuman Chalisa ta Charlie dono sarsoba la peni tum kale bang tadi kata evening tea sin ki junjun la pedang na ki chui chicken pakora lassi and coffee mane chomi se ni tum phane dilla la so hormu bang hedi amasi la se kata nang chower kapre gadi me dam de dak munita la an bhiru e me didi amasi daksi wan lo somar phan ki juilin hedi ading ke towara hai bonsita daksi
Tapi hagi lain gue. Ajur mau he.